Back and yella, even yet this time, yell mangle, yella desire. I'm yet this time, didn't pay your foolish. When no love and shaka and chiama there, now one also he pays small. Abapam, Oblam will near Pam Chiama. I'm your pam in Yara Dunia. You couldn't know how look at Dumaga so Chiama or Koipaya, I found of even Yara Dunia. Chiama will believe her. So lucky and Yari at a 1111. Like it to the because I'm born to heaven. Come on, how? Will I can never Adanka yet to 247. You buy a cup on go come here at Tana, go one of one loot, no pack your fast soy. Pabia Kalnaka, no will have come here at Tana, or Lahina of one loot. And one we are ne MAINCHICK and you hope and so on TikTokers cannot damn the Tama agenda. Tiens and let you Kazan power take now, no la Nantiko. Katakana is on this episode. Before Katazan, them dear matter in your highlight. Come on, how? Anyway, that's another now we in NIPPLES shall work around my Dropping Philia. What? Come on, how? Yes. It's on Amazon baby oil and yapsu. Bobby, you remember? Baby oil. Man, I could warm bin my cackle with Yarma. Come on, how? The one doggy. The one doggy, but the child doggy, lad, then ma. Nah? Wula nyale. Sister na yo. I enjoy la police oil, lad, then ma, I enjoy la police oil. Kagura. Ka wagona sa. So Kagai ma panyanga, you know, la way ma. So the way child la police, they enchanted tracing too money. I got caught out. Come on, how? Adam Betty young bala. Yama Pira, Biakam, the Copa Harme. Tinako Fuarata Pierre, every day, Zmoique no Caramandi and Setum behind a shell and Lancana, a shell and Yalambala, Eden Nabietumbala. MAINCHICK, or you'll remember, I didn't farm. Bumbulo social media, Siambala, the member Bolo Asana, Osuna Yuliambala. And Mama like. Actually, ne ka vi nyele zanta because dem pa vi zanta ma de nyele vi zanta bandwa di pa sha ma tuzo daba kama tuzo be ba nye pa ba de nyele vi zanta banuna di pa sha so ni ya go no ya the first thing on yele alarm minde banwumsa ba katale ba mi na chente nang de la first thing so ya be na ben yo wumsa because yin yar di pa yin yaran tia kanir kam te no bin yan ya sha yan be zan da po yin na ko yin nan katale here is the case den na ko betu ma bana ban nan de yan bana ko jar gar ma pahra ti yar shel ma ambala wula ka shinkafa muwar ko tuyembe nyin zuone like iban be life maza nyin zuone ka shinkafa muwar be tin yar ban shaka ban yar de biala short video ma aka to will bam dollar live video ma it's about 6 or 7 people kaka tin ya nirba tabe nirba na pictures be nirba na videos mbe on play on ranra aka to will karnya ya do nya la za inga den ranra ma I mean even life ma da bangal se den yun lekanya da bangal se bet when ran to so boxer ko banji life ma karka problem be kaban za kaban haide le ka yu ndia ina mba zuar shele ina man chime fi ngowe karta pa ka fila ma ko dira ta ba miran chan sham den trender nyala de ben ma yebe she na ma nipple yebe she on yeho bezo na she plan ni ma nan trender wula karan nan hali shinkafa mo no ku twembe nyen zo ne kabiya de masiri na no ye na ko gba sabga ni ma ku zalga no len yisi ndam bi hanun kanon wula like maybe mo hankal den na o jaram targam bala can you make the greatest jaram na vi na ni se so zo ma a dignity ama mina bana boniama kana puara kana pa ban sha an yala ban sha zo an su'a ban sha kakati ne ban ka hankal ban nan ban sha ma rakane ban lira zam ka wa na yin lira zam ma ban nim ban ne ban shi ban sha ban min du'a ka ku be TikTok live ka gba ga bilan vi on wo ne ba kana dabba gba ka fi wo dabba ka vi lo wo ibiala number mane yinum ka biana ka like bin yana
manual dir bi ma inum ka bi'ana ka bihnwe set en dirma ka vi ku kpo onu su haduan bahazo ka kunye ni kuro ka ba understand our life because la reflection wa I man terabyte pa ko gonna something this I am bian me the malade kurgo da this I am bian me ka vi to ku zona kunye ni unku sa ni sala ka ku no champs online o champs social media unte sa MAINCHICK anye yulma ko pile ta ma sha MAINCHICK ko type ma ko type ko ma bezo ko zeden wala ko nur en yina den ka dunia za yundo o ma dignity that time yen lan ka use ni ko be sha in pa yundo ma like irbe nyala blue flame actor yes the ku sabriya ma bon be legalize porn acting ma den pa kama den in ta ka za in de sor na legalize man sha amba de kan in nesem ne doku kan in nesem ba yen in nesem like each chant to pansele zo chintal ma kan in nesem I saw another video of you ko zo man like mood in ka be have so sex the mood on mala Come on how Oh yeah. Yeah. Come on how on nang de la ban sha ma ai yul ba an ban kan a o bi ma a zo pia tin yar she ma ba ka she na on zo 7 siri aba o kunye 7 siri nda jara mmerge beta so gabe munye la dunia zama 7 siri ma gba kan woni yen yo boys won yen yo hairdresser ma ko nang le de samba zawr ma no ya gba so me zang gara zo ka de sanki yarma and this is another video ka here where ki here ni ida na menyawa where ayida na ma she kisrama o yina don ko me mu'arif inin to de ku ka problem be nyile me so to ko nyi Come on how Yelma kanita kacha agbadzila rishara ya manglebo nang ban shalo mai o mai kisra ma dana nye tanan pana kis o kwenza makpaka kana mulalam nang le ku so la ko na kai now guys me zire man fi pam kai mi wa ni claim na wife bayan kama ya bankwen kam na ni hookup kyam phone na ka ba mi kama ni na worker hard sham na ku provide kama food on your table ka ba mi ne ku protector lamba be kama na kama bin shanga zo bayan kam nan tilira mi wa ni claim na husband o mi wa no sa a husband zan kisra nyam bi pompe ngoma dan nyam man ban pon zasa kaya Jarmai aya. And besides, Come on how now so beten yi la so ban sha yan ku nyi vu akuto ne iso to kwen chan on kuna mbo benje don ku kpalan so no ene ki tre so ba ko telur chan ankara yes bu ban sharan ka don ku ka kama ban sharan ku ka don ku ka ni nesam ne ki force ran zan nan da ni nesam first of all ina ku be nan da ban sha dan ka ti yi abuser rama content ku kane yon ko empame nyen musulun ka che gwam nyen christian ka che aduma so ka ku che ben shaka ka che an tun no phone tel ka na biela life in discuss ro sha da ka use ya zo ben in ku no sha da kan ben nan kanya keep tapping let the comments come we need to read keep tapping give the sun the zan ko bara. What is the meaning of that? At the end of the day, ka aperga zam on social media. Berzia ka wiku zam ku jo so sha nyo ku vili ga ku do ku pagu ma te lungu ha ko laf se fo. De be viela. De père de ku viela. Ayelo nyene ngba za be se ken ngombere na nguna den che kan tar ngba halam yo me kan mino my relation. Ayela no ala jefse. Ayela no an ku zelzu kai zunga kan bang na agba jarga hanyin da fun kun man lama gba fufo kan di bang na jar mang kunya dan san ka yarma imin da ba ja kiti se like dan san so pion ngoma ti fun yara kan buara shan ka yan ngom
ai nang a jaram ka ta ka ti ai Kaman how ka ai nang la ku yim nan ti ya ta nang la ma she zo da zo on na ba bor da ne bi'ani la ki kwem ba yole bi'ani la ki kwem ba yole chena so the two ya dang pi ma MAINCHICK yelma yen dang bo a ten le sisters ayen user we share because side man I could to level I couldn't lay side one ka so ben saga ko me mi kun nan hankal yen shi try yon ka ku to ka obun nan da ben sha bi akute ne ko me ko mama 100 series en chela life ka ndeta na pansolo sen ma data pansolo akuda yindo mituma pansolo da bi ane baraki yemma halanti di haka yon tezebe no malo ko ko du den sanka yaran den sanka it's not a pride ka pride in yale this time ka regia ka zan le competition ni te mala ko du a greatest achievement mbala den san Pabu I know do. I te mala ko do a greatest achievement. I te mala amaman kalba, ma kalba ka biwore. When bola juma ka wakana mparo. So in one mati en yele to the balance untiharate because like I te mala ko do nyempun yi maka cha family. Alan kadan. Adila man sulensema. Those are tuni nan hankal. Kai patihara in abuser social media sham. Ki bang de abuser because social media ma ka ba yang ba aku my right na ba halisha because I will loan ni na donc ko garde zo en yel yin ya phone na kan ka ti de will ka yela wona ya man fiango ba tum la jiar ma ten cham ki bang na jiar ki no no like a shia hotel za amangle jamil tel za amangle de mo ma hookups show nang la ka ote IBT yina ko yara karman la sonyo we chen ka go we so ka we jamir ka chen ka nang dia den san like o jirma ya shami ya ba zawro ma landlord na ma ba hayo durma terba ma be me shabia na ba mai yama la ku mai right na hayo to because tin yaren shele kan ya ma ban pon hayo durma ka ku ya ka bi pomele se chanta haiju mo pun da na gida gwara paro so be shaka ngone ezan in exchange of money ma da gwara mai ku ka lor ko ende ko non aban ne sa so la ka landlord shagba non da ban haya to aka ku mi ya bi pomele mo yi she bi ba on yende juma da gwara en paro la de no ko haile to haka isha bi an ka ne begba nyana ka ben zan yo ya de sama agba en ba sama che ka te square yani man la so square root of ka la alma karana so re shanga yira landlord no masan banan ko so la ka bi fo ko kana en haila du ka hay to this time ka lela competition ba hayra mo competition zala du haka tiya ka this time ka ripa ya so ko melo o yele o contract nyambo bo ivo be ma ko palan bora no ka ta hay bi ka ta hay ka tell my impact bad impact on society ma kilan yina tiyara ne bannan lan wakana kan ya yin non ko se zan la aran ta ban shaka ayan haiju ma to ma nyi mama environment ma ne abe atuzo be yi because when yan bian un trader ban sha la ben da gulma di ya to pam ne be jele gata ka anye doka da lafiya sa aka bada so ka bazan na ni ka na bu kwama biyan kwahe a surrounding our family members are be to zo be hinti and daraba ka je na wada and lamma one thing these days 30 girls ma feel pam nama and this is in year to akan yen zan so don't take me wrong don't take me wrong me I don't regret for saying anything so yeah no yellow ka yellow yes anya ban ku be shama la ka za amma kulan pam yeah, like so man, so could you like episodes and yeah, like Tamil girls, and caption ma. Sometimes some people may take me wrong. Then better man chambo well then ye to abi ama. Then ye shisha man yam cheat ba man ama ban ye za man alanguna. O hello be hum le bakar zabro. La ka bi man akulam biene. Ba na ku gba di ne ka so man. But it became a time kamaya karman la kamaya za yema yirmana. Too much. Doctor nan kan invo ya ka too much.
because ninvuɣu yɔlim ni niŋdi shɛm di sɔɣarim niŋda so din bee lan sɔɣari niŋdi ŋɔ n nyɛ ti niŋ problem because la aibi maa di duniya yaŋa zuɣu di tooi nyɛhi bɛ din bi lan sɔɣari niŋdi maa n nyɛ ti problem ti yɛni tia zuɣu ka a yin luna nyɛ ŋun niŋdi li maa bi gba daa ku milimi ka niŋdi la ashili ka di binshaɣu kam nyɛ ashili so yi ti yɛni yɛn zaŋ mi pa pɔɣim zuɣu maa dini nyɛ ti problem ka ti yɛli yɛn ti bio wei diɛ nyɛ ŋun niŋdi maa ban ti a yi nyɛ musulimi ka tam Naawuni yɛla chɛɣu ya zan kpe ka kootiya bi ŋɔ ki nyɛ binshaɣu a yi nyɛla musulimi ka tam Naawuni yɛla because nyɛla the two examples ban ti la girls maa I saw one of them ko ye hijabi ka gbubi tasbihi Naawuni jaari saha Naawuni ja a ku biɛla ninvuɣu yɔlim maa ku lan yim na ti yɛli ŋun yɛla ni so yɛn yaa ni saɣabu nyaɣasa bin puha zɔri di bɛ wala ka saɣam naa maa so yɛn yaa ni saɣabu nyaɣasa a bi nyaa yɛn yɛli yɛlmaŋli maa yaa a life maa yɛrɛ viɛla a di ku yirimi na as ambition on social media maa ti yɛli di yɛlmaŋli maa bɛn i ku tumi la a jaɣamili tali maa ka ti yɛn yɛli di yɛlmaŋli bi pun zaŋ bi man kaa ti ŋma ʒɛri n zaŋ bi man gabi ti musulim nim ni di yɛ hijaabi ka ti yɛ ku ti yɛn yɛla di yɛlmaŋli di nyɛ nim Naawuni di nyɛla a bi nya an yi pa yɛn yɛli yɛlmaŋli an bɔri ni bi biliva maa ka so yɛn yɛla ni dressing shɛli an yɛn dress ka bi diɛha tabili biɛni mi dressing shɛli din yɛn tibigi a biɛni mi so a yi ti bɔri ni bi nyɛ a yɛlmaŋli a yi niŋ a kpe problem ni na ka a yi zaŋ a maŋ na ni ti musulim nim yihi ma ti gba bɛ lan deeli ti je a gbaa binkɔbiri ku biɛn yɛli yiŋa ka ti gba zaa bɛ ti ya simple and short bɛ ka yɛn yɛli ya i bi nyɛ this time yɛlmaŋli nyɛla di zaɣ yinga a bi nyɛ this time din pa yɛri polo shɛm o niŋ la binshaɣu ka yɛn ni chiyaama dali na gba o suhi pa yi sumi o nyɛ nɔli la like o bi lan a bi kpaham o bi lan guli niriba pam chiyaama a bi yɛri pam ni in yɛri duniya ŋɔ i ku niŋ haali ka ti duma gba so kama ko o so chiyaama ŋɔ ko i pa ya a fa niŋ ŋɔ bi bin yɛri duniya ŋɔ chiyaama a bi biliviri so laaki yɛn yɛri yɛla 1111 lastly before ka ti end ti yɛn labila yɛb da kpɛm yiŋa nyɛma wundaba yi niŋ ti shɛli ti mali tuma pam o Naawuni zuɣu ti ni mali tuma pam gara yi ku tooi zaŋ ti chilim zuŋo sii na yi kana ka ya ni ma sama ta kani ka biɛɣu ka ma sama ta ti kana ka a zaɣasi kandi na to yɛn yɛli ya yi ni yi bi taɣi yiŋ nima di zaŋ yɛli paana nima di zaŋ yɛli paana nima yi nim yɛn zaŋ yi issue chaŋ na yi ni bi ti n sɔli ti ya ne biɛɣu ka a nin taɣi ma ka a zaɣasi na yili maa chɛndi diri ku ka problem yi niŋ yi jili maa ka bo zuɣu ka yi pun zaŋ li chaŋ ni maa for the first place ka bo zuɣu ka yi zaɣasiri ni maa ni chɛndi so la a jili man kai maa i ku bɔm ni yi nyɛ na niŋ fiɛlim man zaɣasi na yili maa chɛndi a zaɣasi chɛndi maa bo zuɣu ka di pun chaŋ ni bi ti fanta a yiri bi liriti tabi shɛli polo sɔtiri problem to it's high time Naawuni zuɣu ti nani ma kpuɣin ya strategy bii lan zaŋ yɛlli na ka ti yɛn chilin ya ki che ka bi ku nyɛ powers n ŋɔ bin kwen ka ti ʒɛ yura ŋɔ ka ban mali full nanima ni bi zaŋ ya diɛm ka biɛɣu ni ki kana di pa siiri na bi kana a zara niŋ wula ŋuni n chaŋ tɔɣa bo yi tɔɣa ka a yɛri ma ka a ku mi na yi chɛndi ya ka biɛɣu ni ka a yi si go for what so de tumi ni di zali kɔmpa a lan zaŋ a yɛlli kana na yili maa a bɛ yɛn so ka chɛli a kuli bi tibigi ba di zaŋ a yɛlli chaŋ ni maa ni ti zuwa ka chɛri ka di ŋmanila ka a ba ni mali bi personal interest in ŋmari ʒiri maa ka da in ʒiya so kani zaɣala kan ko ti kana ki kan maa i zoro mi gari naa maa bee ŋuni n gari yɛŋɔ zaa ŋuni luhiri so kam to yi kula mini issue shɛli biɛni yɛn n solviri la a jɛrim maa ku nyɛmi ya tabi kɔna shɛli a baŋa tin to hali binyɛra tin ya ka kpɛŋ laɣim luɣi yinga ki naa tabi ni ka ti be ti peace bɛ di duri na social media n ti duɣuli ka ʒi tɛbi kpɛŋ na yili n ti zɔri like n ti lan dɔɔjirili ka zaŋ niriba lee ti ŋmariba bee ya lola taba n ŋɔ ya lola taba din yɛn che ka case maa ti ka che zaɣala bi kana zuŋɔ n ŋɔ na chaŋ li o maŋ prepare yiba ka ti prepare ka kana ka ŋun bɔ ka what sort of life is that di gbunni and sometimes the authorities maa bi punishment maa shɛŋa niŋ so miɛ ka di che ka so bi lan zɔri kama ka bi zɔri laa binyɛra niŋ maa because maa ni zaŋ hankali yuli
ma ne zaŋ hankali yuli ne ma na bin yi ka so chaŋ na yili ka fiti punishment because punishment share din biɛni ma like man san da ba gbaari ma zabra pin ma a ku pin zabra diɛm bilimi so yi mali zabra ki pinli diɛm bilimi so mi ku tum biɛri ka wula ka mali kɔlikɔli ka bi zaŋ na yili maa ki ti tabili o zabra diɛm guhumi so share di ku nyɛla yaa diɛm bɔla di punishment maŋli kama yaa ka bin yɛn ŋmaa sama shɛli to maa din niŋ tuli bet kpɛ ŋɔ the common punishment ka like bi ku niŋli ma hali issue lan be na yili sambani ka ti chɛ a ko nya ka so kan ku za sambani di tu ni bi pino like din man bi nyɛli i ku pini so ma bi pindi ko be n ku pinli ko ka di bili a ku fiili ka chaŋ ti kpa sakora ka so it's not punishment so if bin yɛ like zaligu n nyɛ punishment gba kama prison bin niŋdili shɛm maa ka fiya bin nyɛli bi yɛn niŋ o la binshaɣu kama yaa ka o ti yɛn yina jeeli maa ka niŋ hankali so they should think of la bigger punishment like binshaɣu din yɛn chɛ ka so yuundili ka dabiɛm malo ni o niŋ binshaɣu n birigi zaligu amma o ku mimi ni o ku tum tuma maa ka wula like o yɛn chaŋ ka bi ti fiɛbo o crime maa bee o punishment ko yɛn nyam maybe o yɛn trended on social media bee ka bi pino so bi nyam serious binshaɣu ka di mali varisigu la bihi ŋɔ maa bin do niŋdi jarim shɛŋa maa naawuni sahi ka yuti di yɛn chɛmi Yusuf Abu Turzon dagbaŋ ba ʒini ŋuni nyɛ producer zaŋ ti Kaman How program ŋɔ Abdulbasit Kwechire a program ŋɔ kuɣulana Siba Hadi Sam Loko ŋuni ŋmaali ka di paara ŋɔ ti chɛbisiya Lagi tum ni tum bir ka zia ambor nim te heaven. Kaman How. Wula ke nyeve nya adan ka ye tum la 247.